Nzovuste. Meze bite ariko nzovuste? Banze suhuza abantu ariko. Banze suhuza abantu. Abantu ndabasuhuje cyane mbabwira yuko abakunzi ba Nzovu aho umunyarwanda aherereye haba mu Rwanda haba muri East Africa haba igota masimbi ngo ndavuga muri Amerika Tugiye kuza Nzovu ariko tumugura ka brochette aho ngaho muri Canada na hehe hose no muri Espagne bose mukurikirane YouTube channel bita Intare TV. Niyo ngiye kubanza kuganira nayo kuko bansanze hano ngiye kwirira akaburushete. Anze yegere mucuma ariko agutemo mucuma banze. Anze utemo Nzovuste sha. Ntakaburushete gaye kabari. Abakurikiranye bikumwa ariko ntukamengira ibintu. Ujye wenyine. Nawe ukunda kugotomera. Hello. Turi Intare Protocols. Dukora service zitandukanye. Ubukwe, Anniversaire. bridal shower. N'ibindi bitandukanye. Udukeneye wadusanga kuri nimero ziri kuri screen yawe. Mucoma afite icyaka abari ku muriro. Nako cyabura. Nashaka kamare maho. Banze unamwamamarize kwanza. Mucoma ni wacu. Ni mushete nziza hari inimero za telefone 0779340507. Nanjye n'umusitari Nzovu njya burushete kwa Agustin. Ako kaburushete nkarye vuba vuba nahenge kureba abana n'umugore. Kataka kuzanira ariko Augustin. Itungahera tumusaza. Uzana bandume kamwe. Usoma kakayeri kawe gake. Ako kukiba mucuma bagira icyakaze hano bayigeje. Kandi yari yuze. Kari kuzuye wala. Nzovuste, urabwiye abantu uko Intare TV urababwira iki? Intare TV nababwira yuko bashatse kurya kaburushete keza baza hano kwa Agustin. Nimero nazivuze. Hano Kimironko. Munsi ya Vision. Vision ni restaurant ariko ntabwo tujye kwiyamamariza nuko Agustin atuye hepfo ya Vision. 12. Ugikata gato akose gatuba cyane. Nanjye nk'umusore nka Nzovu iyo nshatse kurya kaburushete nubwo udafite amenyo inyama ya Agustin ushaka no kurya nta menyo ufite. Nta mavuta Ziba zimeze nk'imineke. kamara masenyi. Ese Nzovu kutarataha mwana. Sije. Ngese ndatabura Kimironko ndayikunda. Bitewe narindiriye akaburushete ko kwa Agustin. Ariko agiye kukameza nkarye. Nkomeze ibaze nta igikunda. Muri bya birindiro bya nyene yaka Sodoma Gashyekero. Nkena nkategereza burushete ya Agustin. Ariko mu giturage bavuga Agustin cyangwa ni Augustin. Augustin. Ubwo nibaza kumufunga buriya ra. Ntabwo amufuha kuko uwo yarongoye Siripe. Ni umukobwa ukuze. Uwo mukobwa yarabyariye iwabo umwana imuhanga. Wese umuntu ajya kubyara yashatse ntabwo bashaka kumufunga. Ariko agomba kwitonda kuko Ariko numvise ngagiye gutura mu mido. ayo makuru akwiye. Ninde wagukopesha? Sinzi umuntu wabimubwiye. Singewe yaka atuye Kimicanga. Ushaka gutuma uriya mugore utwite yazamuha umwana akahita mumujugunye. Yakamwana ntabwo ari mu midwa ari Kimicanga. Arese ko hamenya hano atuye noneho. Ko numva wahamenye kandi utubwiye ko. Ndimangwa yakamwa. Kari ese. Ano nagasenga se. Uranshinja ko nagushiraho n'agasenga. Ibiri mu nshinjo gushaka. Ni Agustin yarekeje se. Original. Nitsa agati ko kahiye. Nicyo kikugaragaza inyamiri. Banze N'umuneke. Kiyuke. Yoje. Nakanya kamunyuza. kameze gute se? Ariko Kashirire. Bushaka ishirire. Ubu urabona kwiyangahe? Irihi. Urabona Augustin buga kwiyangahe? Ega
Agustin ni bosi nubakatiye inyama zibara kugira ngo batamwiba. Sugura imara nzovu. Ndayimara. Ko yakanumvise avuga ko utajya urya. Iyo kuba ngurya urira kugi. Imyaka 50 wujuje ngo ari kuba igeze mu myaka 100. Bari kuzageza imyaka 100. Utajya kwanje ngo menye n'abantu bose. Ntazi yuko abantu tunywa inzoga abo tujya dukunda kurya. Kuko inzoga tunywa ibamo ingano. Ibyo kurya. Hamwe ibyo kurya. Uzaye ko nzanywa mitsingi cyangwa turubo ariko primus bamo ibyo kurya. No gutanarya ariko urahaga. Ngibiye biryo se bavuze ko birimo wumvise bibamo. Biryo ni ubwoko bwinshi cyane. Ngibiye biryo birimo na harimo nakawunga se buri. Ko mbona subimaze ho bikuramo. Uze tuvuge ko iyi tubicano iragabura igabura kaboga ayibonye n'ibyo kunywa cyane kabisa. Banza ushimire Augustin rero tujye hariya hanze kwanza tujye kwicara ahantu kanywe neza noneho. Ushimire Intare TV banguriye kaboga banguriye brushete n'akabyeri ni tubicano igabura cyane n'ibyo kunywa cyane rwose. Augustin bari gushimira Nzovu ashaka gushimira. Okay. Augustin cyangwa Augustin kuko wotsa brushete nziza ndabira abakunzi ba Nzovu cyane abastar bakeneka ya brushete baza kwira kwa Augustin. Ni hano munsi ya visi oya ntabwo ari brushete gusa hari isambusa hari ikirayi cyoteje neza inkoko urukwavu n'ibintu byose birahari. Dusomere hano banze bereke ko abakunzi ba Intare TV kuzi gusa ntazi icyongereza reka ngerageze. Sambusa chapati ikirari umureti special egiti chipusi bife bruschette bife suku ya rose bruschette sabari ya rurira nozo komeza arahanditse ngo kiga goyati bruschette goyati fish bruschette ni samake ibaze bagahita bekwamo bruschette. Okay arahanditse ngo kiga chiki kenji bruschette ariko sinamenya kubisona buriya. Ubwo bivuze iki? Ntabwo mbizi. Fu ni furusi ko ari garade furu chicken. Ubwo chicken ni ikirero. Chicken ni inkoko. None se kitchen kabiki ni inkoko yagashwe. Nzovuste reka dusezere Augustin rero. Nakagaruka Augustin urakoze bye. Hello. Turi Intare Protocols. Dukora serivisi zitandukanye. Ubukwe, Anniversaire, bridal shower n'ibindi bitandukanye. Udukeneye wadusanga kuri nimero ziri kuri screen yawe.